Ngapa diang sobhaya pilang baru saci sin hakane kapor ka bamantah. Hakane kapor ka banta ka banya keren kade kat no sin ba uci sukries ujau mat ne uyam kat kum na ka Bible. Baru ngitip lot ba uci sukries uyam laisen. Wat la ngitip Henry kane ka video baka cingkai ka longkum ka jing bekan mau na ka banta jonga ba jong pi iwe pa iwe. Kabaningkong ucisu uyam ningkong nak banta ke Jerusalem. Kata ingin syam kerkuma gospel ke jong Lukas kalong ke bakal kenai ke dekat ke basah huwe. Tungin pulih gospel ke jong Lukas kalong ke bakal kenai ke dekat ke basah huwe tin ki buang kumne. Dekat ba ula poi hajan haba ula kmi ya kasnong ula yam nak banta jongka ula yam ken nak banta jongka Jerusalem bat kabar ul Jesus Christ uyam nak banta we oi ula saras ken kata ingin syam kat kuma gospel ka jong Yohanes kalong ke bakat we ka dekat ke belai pusan min syam bau Jesus uyam nak banta ula saras langin pulih landu ka dekat ke bakat we gospel ka jong Yohanes kalau bakat we ka bakat ke baru prah do sabusau pin syam ken bau Jesus Christ uyam nak banta ula saras upara jong gamari bat kamarka ubaderu perlok jong Jesus Christ bat ka balai syan poch banta ka balai bun katukane ki paralok ki men ki para syakuri kidangnya baklai ke balai ni ong ba ucisu uyam hakper Getsemane na kan mau ucisu yam hakper Getsemane angin pulih kat kuma gospel ka jong Lukas kalong ka ar ka dekat ka ba live kundai hadup sapusah min syama ucisu syulayam hakper Getsemane hulum olive Getsemane kadan hulum olimam uci sum syulayam hakper Getsemane Henry kata ka bajau no kadi kadai kasap ka jongo kamli ka mat ka jongo ka kasap ka jongo ka bajau no bat ka balong senam hai kendong tungin pule ka gospel ka jong Lukas kalong ar ka khar ba sapusau tin ki bang kumne te ba udadon ha ka jing pisa men sim bajur ula duai khamshir hem shibun te ka sep jong u kalong kum ki jing jaw ka snam ka balang ki dahap ha kendau pi kata ka bajau na uci su ak pergat samane kamde ki umat ka jong Jesu kadai kasep ka jingu haba duai da ka pisa men sim bajur berkham syiham sibut berkasep ka jong Jesu kala jauh berkalong tik ngasnam hapa kendio nama kata ko para benge ki parlok ki baju sengap berkua bentip kamya ya ka Bible ken mau ba hakper Getsemane kata ka bajau kamde ki umat ka jong Jesu dei bau Jesu yam kade ken kasep ka jong Jesu ma ka bajau ka balong kum kasnam manda lesepin ong pat perkat ibadu iong laisin bau Jesus Christ ujau ki umat no ya teu dang etu pat tang atli paru ong hakper Getsemane kamde de lada de hakper Getsemane de ha epat tesngap ha ken ha ka por ka bamenta ka baningkong hoy ngitip lot bau Jesus Christ uyam nak benta ke Jerusalem kebar Jesus Christ uyam nak benta Lazarus empat kabalai ken mau bau Jesus Christ ucau kiumat halor kading pena haulum karbari kan mau laki benda in pai ken ka kun kastis ki habru kalong bal san ka dekat ke banyo kastis ki habru kalong bal san ka dekat ke banyo tin ki bangkum ne haki singi ka jing em pertai jeng o kres ulah tarwa ki jing duai bat ki jing kerpat da ki jing lenyar bat ki umat ha ublai
Ubala ban pelaj ya na ka jing yap. La shashko ya namar ka jing ru belai jeng pi. Uci sukres ucau kiumat kabalai kadai halor kading pena haba uci sukres ulen nyar empat dokar pat ya belai pelaj na ka jing ya kata pensyam na gospel ka jong Matias kumjo. Bangis ke mentang latip paro bakat no sien ba uci sukres uya mne ucau umat. Kabaning kong uci sukres uyam na kabanta ke Jerusalem kabaar uci sukres uyam na kabantau Lazarus uparlog jong bat kabalai uci sukres ucau ki umat halor kading pena geng. Parlok bayi cunga balai uci sukres uyam na kabanta ke Jerusalem na kabantau Lazarus bat ucau ki umat halor kading pena ngin saya kuen hakawai pat kapor. Nama ngatip ba pinjus yang tenat ba sengap dicingkai berjerong bah. Nama kata ni second part hakawai kapor. Ba pen kenal ya pila pidang wan ningkong hakan ke channel coba like but subscribe lu. Kenang ba larangan upload ke video ki wei pat dicingkai pinyo cimentoy. Tashisha. Batlah pidan kino dicingkeli. Pilaban komen hapo. Kenang ba ngi saya pesan pat anda ngala upload ki video. Ubelengker kuy pilang baru. Hakor tengah jung Jesus Christ. Amen. Amen.